wangi wodiana lawan semati mangot tambak batarina rembuso Matra Sampurna Widya sangkap samantra mantri sakawala mangot oh bah maro cai masaut mas keras melam ngomong maro melipatan bunyan melam ada jelemu sing nyeriro dadi jelemu bukarwan masan gumi gerubok cai misi ngedeng ngangkian ngik-ngik luyan kin kerbangku ben mani cai coba sekarang mereka ngiban cai nengot mesweb ci mesweb nyenawang cai kena virus hingga kita lah jang nak angke hulian kenyal ke kita gerudogan play melam itu kanti sengidang bencang ngepung aduh kalau nganggon masker melam mencai mirip nganggo masker ne bekalo nganjang di bawah itu ukak cang kapah-kapah masker itu karena cang lari terlalu jauh jadi O2 tersendat makanya cang mau selalu jebas masker sing jada virus sakit gede cai bas ngaji ngugu berita hoak yang orang sing ada virus do somong melam makane melam tuh harus kedat artinya harus nyelenging mata bukalah matamu bukalah wawasanmu aneh orang sing ada virus itu dalam melengah buktinya perekonomian di Bali di Indonesia mati lumpuh total apalagi Bali memiliki destinasi pariwisata number 1 di bumi ini masih lumpuh sing ada gitu Bali itu nak metaksu makanya tamu turis luar negeri metakon Indonesia di mananya Bali oh Pangtawang cai desa terbersih di dunia Bali penglipuran kaldera terindah di dunia Bali Kintamani Kantiman Geopark Pangtawang cai seni dan budaya paling kaya di dunia Bali nuk kadensi Bali ne elam kena karmo palo janir karmo palo ne tuh bas keras pidan melam dugas nulung pariwisata ne dugas nu lancar ada turis melalui ke Bali melam sing ingat kenapa ulek melam kan turis togo gaji molas tali 2 juta ada melam jani sing ada turis mai kena karmo palo melam apa kadapin melam togok jani togok molas tali mangali sing ada nak beli sing jado gitu karmo palo palane karmo marado jang bedek sing percaya do ngawang-ngawang lah buktene melam jani bekutu barakan kas kes pidan nugas long gumi ne melam ke KP melalui dolar dan kantong melam itu melibir itu ngajak cewek uranan melam cuma bersapin melam itulah makanya manusia mabuk karena harta dan kekayaan tidak bisa mengendalikan diri jani bos yang ada apa turis yang ada main melalui ekonomi hancur apa kerangon melam mau poya-poya yang cang nak bo biasa hidup melarat yang cang nak bo biasa hidup sederhana uleng pidan
Apa tepuk kencang tu utamang cang. Tepuk jukut paku angon cang jukut. Ya melam len. Ngelah pipis bedek makan di restoran. Mau poya-poya. Jani ado janit lah. Sing hitungang mani puan. Ne bicara jani gerak ke melam. Pes sing ado. Sing jado ket gede pipis ada. Aku sing percaya kena gitu. Bah. Apa orang si PPKM itu ngot diolas urin kakak. PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Sing tadi melam pesu ngawang-ngawang. Sing ada gitu. PPKM itu pas pingin kamu mens. Porno. Sing porno bukan tabu kita membicarakan hal itu. Kako menganggur sek tunangan kako. Bah, dekat itu peman berita sebat PPKM konenganen. Ben melipatan kako mulai. Mesaklar TV basang kako. Saklar TV gerimutan. Dan kalau sing ten tepu pesu tepuk ketemuan mengecewakan. Sing yo gitu lah. Nak masan corona, masan ada virus, kangwang tanang ibune dilekang ibu jumah. Dojak kamu mai serat-serat kalau melam sing nganggo masker. Maskerin ibune. Sing tadi ngawang-ngawang. Cakep balang lung titi lung pengancang tumbuh gigi becat mau jalan. Maksud saya ini cakep balang bersatulah balang aran balo itu masyarakat, bersatulah masyarakatku. Lung titi lung pengancang ian subulung menidenen ian subulung mengarahkan masyarakat, memberikan arahan, sosialisasi dan lain sebagainya. Sinah lung titi lung pengancang. Aloh betul tangokin masyarakat. Tumbuh gigi becat menjalan. Ian subuh tumbuh kesadaran masyarakat. Ian subuh mekejang sadar nyak nganggo master, nyak mau vaksin. Tumbuh gigi becat menjalan. Makanya engal program pemerintah ke berjalan. Gumine normal. Sing cara melam sora sing ngugu doang. Awak melame beseng idang ngelemekin pedidi kalingan ker ngelemekin nak len. Kewas yang nyatu jak lemo bilok. Asal bo jelmo bilok lemo pengkong. Mapi nawang, mapi duak. Cara babakan pule ngaji nutur dan timpal anggono sing adot. Karena cara cang nak biasa melarat. Setiap hari merupakan kehidupan baru. Kemarin hanyalah mimpi, besok hanyalah bayangan. Sepersekian detik nih, inilah hidup kita. Bewayah mengjantuk nutur. Ngaji nawang. Kehidupan celekotokan. Iya nak mulu ke malam tuh. Makanya ne hidup ne do sia-sia tuh. Kemarin hanyalah mimpi. Ane belewat kudiang. Apen melam maju pidan tugas nu ada pariwisata ekonomi lung. Ngelah pipes liu tuh kekengkenan madengin dino ne ane subelewat. Itu hanya tutur. Tong kosong nyaring bunyinya. Jadi realita doh nangon. Ya naneken bermani apen melam ngidang merencana tetapi bisa alam berkata tidak. Beda. Jani berhidupnya. Makanya jangan menggergaji serbuk regaji. Memulailah dengan batang yang baru. Yang subuh sengidang. Ekonomi bancur. Kengken carane. Kengken carane mensiasati. Pemerintah anak sing menap masih apen melam cai tau reno. Ngoyong cuma anak bangu bantuan ling pemerintah. Sing je siap enosan masyarakat itu. Apen sing bantuan pipes secara langsung sembako bang. Kaldo ngawak-ngawak lam. Sing jado gitu cai jaguling tuni nudur kangen kau kene gitu ngaji medua kan cai. Jak kako pang papasok kan virus Jak kako pang papako kan virus Kalengan maruban terus virus lagu Aedes aegypti
bojak kegoreng si sunu cekoin. Sombong melam. Panggono ngapet jangu bani. Dibi kako aliokeun kalian dinas kepala lingkungan urang mevaksin. Sing kenyakang. Melengah. Vaksin urang sing nyak mati nasna di dian to. Sing jadung nok kitu. Jak kejemak botol vaksinnya keceret nasna. Sing jam mesti Nyuntek ka awake. Pantas wah, kembung kan di bawang melam. Nyeret botol vaksin pula. Peto cai ngut. Ngawak cai. Jagdo cang tutoren kita. Senuan sing ada tores, senuan ekonomi lumpuh. Cang sing ugu. Bayan sing nunggu melam silakan. Resiko tanggung sendiri. Encang nak bomelet ngomongin melam. Sangkal cang sangat nuturin melam karena melam tuh sebagai kakak saya tertua. Nyanan mati melam uju-uju kena virus. Nyan ajak cang hitungan cuma. Makanya Kang Wang lan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Mari kita sadarkan diri. Banyak tentram damai gumine sing ada penyakit yang terlalu membahayakan dalam kurung strip ngeyek virus. Bah, iyan subuk itu petan cai nengut. Iyan cai lego ken kako. Cai angon kako nyamu paling cerek. Kanti mececeh bungot cai ne memeto. Kagugu kako bedik-bedik. Tetapi bang kako waktu untuk percaya kepada kamu. Karena cipupas ngulok-ngulok kako. Nih jani serius nih lam. Cang sing ngulok-ngulok nih. Jak toten lam. Nah, siap 86 dilaksanakan. Tertib 3M. Tuh, yang gitu cang maro deman ngelanyamo. Jani ngot bedekin cai nyatu. Betaran cai, betaran kako. Ido sang bawi serengi. Muang sang gudeg basur. Lakar mati angok nih. Perintah dari atas. Betar siwo presiden betaran tengraus. Karena betaran cai betaran kako sebagai disinyalir sebagai penyebar virus di bumi ini. Terus masih luman virusnya. Pangtawang cai. Varian virusnya liu Delta begitu miu. Pangjak bangkut lah menusunya. Jadi ido sang rambut sedano utus tuneno mademang bawi senggi muang gudeg. Sangkal adoren itu betaran cai betaran kako pangsiago pangseng jak mati konyol kalang rambut sedano potol delom hanya dicilang. Wah, heng melam dah. Asal bo majek ane nunen delom hanya terkejak. Cenek celanane cuat. Nah lam, buktiang jani lam, melang ibu ni hidup. Amejak po sirap. Bawi serengi muang gudeg basur puyata kita. Langgana kita wani. Angawe uru mari kanang mercepade. Apa nana pakonirang sangyang siwo guru? Ingulun duto amejah kita. Mangke tanang dosante. Dan nujo orak saksenista puyata kita. Tengah niaya pinarah-arah dan ikanang ngeru. Sudira asura sadu. Iya yut yut. Sudah pada kayaknya.
Wah perang nih luar kadi nyang bener pakuyangan yang lebih pakuyangan yang warak. Waduh luar kadi ratno anakku dumilah netaran ini Surya Kembar. Waduh. Wang ngerebak segala, ojak di kang samudra. Wang ngerebak di kang gunung, lubuk di kang gunung. Wang ngerebak di kang pertiwi, belah bungkah di kang pertiwi. Waduh. Lahang mati. Siara bawis rengi. Manusia merco pada puyat kita. Renganan yaki pemaston kang bawis rengi. Sadurungan pajasir bawis rengi. Uwet saking mangke ngawit sase kelimo kalawan kadem wenang kita nangluk marano mari kanang penepi siring ian dudu samang kana gerubuk ikang jagat raya wenang kita angawe luar kanang suwijo karya didine mok satem jagat hitam yo caici dharma samangkana pemaston nirang bawis rengi